Twongeye kubirizaho bakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje aho mwari mwese twifuriza umugoroba mwiza ndetse no komeza kunogerwa n'ibiganiro byacu za buri munsi. Rero wewe utakora subscribe kuri Scott TV Show, turagusaba ngende ubikore kugira ngo n'ubundi uzazubona ibiganiro byacu ku gihe. Ikaze makuru yacu twabateguye y'umugoroba, nk'ibisanzwe uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho tugiye kubageza n'undi update uko hirya no hino byifashe. Amakuru tutoza kuyahera ahari kubera imirwano, ahari hamaze iminsi humvikana amasasu, ibitero simusiga. Rero aho nuze kuyahera aho ni mu Mikenke, ndetse tuze gukubitira mu Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye, Indondo ya Bijombo, Mitamba ndetse na Rurambo, aho zitoza kubabwira uko byifashe muri aka kanya. Ubu ngubu tuvugana Mikenke yamaze kuba tombe nyuma y'iminsi, nyuma y'ibitero simusiga leta Kinshasa yari imaze igaba ibitero mu baturage, aho leta Kinshasa yari imaze iminsi isenyera, irasa, yica, inyaga. Ubu ngubu tukaba tuvuga Mikenke ikaba itakirimo umuzarendo, ikaba itakirimo FARDC, ikaba itakirimo ingabo za Tanzania, ingabo za Angola ndetse na FDLR. Abo bose bamaze guhunga, bamaze kuva muri Mikenke. Imirwano yari imaze iminsi ibera hano mu Mikenke, yari imirwano ikomeye cyane, aho ingabo zatwirwaneho zakoze ibishoboka byose zikubita umwanzi, ziramukubita, zirongera ziramukubita, kubera ko umwanzi yaje ari ibihumbi n'ibihumbi byaje gufata Minembwe. Bari bihaye iminsi 15 yo kuba bigaruriye agace ka Minembwe, aho Kongoro yari amaze iminsi yandikira Gisekedi ko Mikenke bamaze kwifata, hasigaye gatoya ngo Minembwe nabo bayigereho, hanyuma Gisekedi ahita amugororera, amuhe amafaranga yo kuba yaratanze ibitekerezo byo gufata Mikenke. Ubu tuvugana, ubu tubabwira nuko umuntu bita Kongoro yamaze kuba tombe. Kongoro tombe, Gisekedi tombe, FARDC tombe, ingabo za Bazalendo tombe, Angola tombe, ndetse n'u Burundi tombe. Kubona igihugu cy'u Burundi kiri muri Mikenke, kubona igihugu cya Angola kiri muri Mikenke, igihugu cha Tanzania kiri muri Mikenke, ukagerekaho imitwe yitwaje intwaro y'abazarendo, ukongeraho abajenosideri basize bishe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, aribo FDLR bahunze igihugu kubera ubugizi bwa nabi. Abo bose ngo bateraniye muri Mikenke, ngo bari guhangana n'abana banza agasuzuguro batwirwaneho, abana bangana kuriya ibihumbi n'ibihumbi, ngo bahanganye na twirwaneho. Ariko twirwaneho ikaza kubakorera igitangaza, ikabarasa, bose bagahunga. Kongoro yarabivuze, yanditse ku nkuta nkoranyambaga, yagize gute mu Mikenke tuyirimo. Ubu tuvugana Mikenke iri tombe, umwanzi baramwirukanye, baramujana, mutambutsa Biraro mbiri. Umwanzi bariya abasirikare mwagiye mubona ku mavideo, benshi bakavuga ngo ni Baraka, abandi bakavuga ngo ni hehe. Hari ahantu bari abasirikare mwagiye mubona barimo bahunga, aho bari ni hariya babakuye n'ubundi mu Mikenke, harani ku muhanda urukira Biraro mbiri. Ubu ngubu bari muri bibira byahariya Biraro mbiri, aho bakunze kwita kwa Makerere. Nuhurutse hariya Biraro mbiri, ahahoze hatuye abapfurero hariya muri Rabici. Umwanzi ubu ngubu tukaba tuvugana akaba yahunze, undi mwanzi akaba yamaze guhuruka Baraka. Aya ni makuru tubafitiye. Urumva ko umwanzi niba yageze Biraro mbiri, urumva ko Rwitsankuku bamaze kwigeramo, umwanzi yamaze kugera muri Rwitsankuku kandi twirwaneho yamaze kurahira ko igomba gufata point zero bitarenze iminsi mike, iminsi itabarika mu ntoki. Tubabwire ngo
abantu ibyo mutari muzi, abakuye umwanzi hariya hari force spesiyale ya twirwaneho, abasore batageze 20. Ni force yaje gutanga raporo, abasore b'abasinepa, abasore babyigiye, ni nabo barashe uriya mugabo, uriya mukoroneri bita 00 P Joseph. Uriya mugabo n'aba sinepa bamurasa n'abamajoro biwe, bamurasa n'abesikoti 35 barabarasa. Aho tubabwire ko twirwanaho umwanzi akicinjira muri mikenke igice kimwe, twirwanaho yaragiye iramukatinga imurya zambushe, aho bagiye kwicura mu rukerera, twirwanaho iba hejuru irabarasa irongera irabarasa. Nibwo haje kuza uriya musirikare wa koloneli, aho basije bamurasa, aho bamurashe ari gukubita bakatanyema bari guhunga, nawe akabagarura, bakongera bagasubirayo, bakongera bakubita, bakongera bakagarura, inkoni yarimo kubita mu bitugu kugira ngo bagaruke. Ariko twirwaneho bamujyamira amajanja, baramukubita, baramurasa. Bariya basore barimo barasa, aho barimo bashaka kurasa niho barimo barasa. Uwarimo ushaka kurasa izuru yarimo arirasa, uwarimo ushaka kurasa ugutwi yarimo kurasa, uwarimo ushaka kurasa mu mutwe yarimo awurasa, kubera ko bari bafite sinepa, ni abasinepa, ni ukuvuga ngo barimo barasa urusasu n'umuntu. Umuzarendo na FARDC n'abarundi bamaze kubona bamukorone, baramurashe n'abesikoti be 30 n'abangahe, baravuga ngo aba bantu turi kurwana nabo sabasanzwe, aba bantu turi kurwana nabo si babandi dusanzwe turwana nabo, bashobora gukora aba black water, bashobora gukora abacancuro bazanye, kuko urusasu ruri gufata umuntu, niko kwirwanka barahunga. Imirwano yahereye guhera ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, ahareje kuwa gatatu, ahareje bakoraga igitangaza, bakubita umwanzi, baramurasa, hapfa abasirikari benshi. Uyu munsi rero baza kunyuguza, baje kunyuguza. Twababwiye ko ahareje umwanzi yaraye mu nkengero za point zero, ariyo nzira yo guhunga, ariko kandi ko bari batandukanyijwe n'umwijima. Rero turwaneho iramurasa muri iki cuku ca none, uyu munsi baramurasa. Rero bamurenza 200 yerekeza uzagutsa kuku kugira ngo zaze afata point zero. Maiti yuri amatope umukoroneri, ibi bikaba bivuga ko yamaze kugera Baraka, aho indege yaje kumufata ya gisirikare iraza iramufata, bikaba bivuga ko agiye kujanwa i Kinshasa. Namakuru tukatutohoza, ariko kandi ari namakuru yavuzwe ko uriya mukoroneri ni umukoroneri waruzwi cyane, umukoroneri wakoreye leta Kinshasa, ni umukoroneri waruzwi mu bintu bijanye n'intambara, ni umukoroneri wakoreye mu bice bitandukanye. Uyu mukoroneri rero akaba yarakoreye muri Nord Kivu, yakoreye muri Ituri, yakoreye mu Minembwe, yakoranye na Mundosi, yakoranye na Rugabisha, niba warungije Rugabisha, yasenyeye abanyamurenge mu mikenke muri cya gihe, ari mu bantu basenyeye abanyamurenge bara mu mikenke. Ariko kandi Imana ikabivuze ati reka tumujane. Rero abasore batwirwaneho bakaba bagize gute, bakaba baramushurikiye, akabavamo umwuka w'abazima. Rero hari abashitsi bazamutse baje gutanga umusada, twababwira aho baciye, twababwira aho bageze, ariko kandi barahurutse. Rero babitege, abashitsi batari benshi, iki kintu mucumve, n'abashitsi batari benshi, ariko n'abashitsi bakomeye cyane, n'abashitsi bazi kurasa, n'abashitsi bafite ibikoresho simusiga, n'abashitsi urusasu rwabo rutaza rupfa ubusa. Ni urusasu n'umuntu, nta mwanya bafite wo kwica urusasu ngo bapfa gutwamura, gusheringa nk'abarundi, ibo ni urusasu n'umuntu. Rero bakaba bagezeyo, bakaba bagiye gutangira akazi ko kugera gute ka point zero. Ngaho nguko uko bimeze muri kariya gace ka Mikenke. Ubu ngubu amadubu akaba ari muri kariya karere ka Mikenke, umwanzi akaba yahunze,
uriya mukoloneli bakaba bamurije indege bamujana, ndetse n'izindi mayiti ahari ejo zageze Uvira za casualty twazibara zikaba zageze muri Uvira. Ni nako abazalendo batangiye kugira umujinya bavuga ngo bagomba kwirara mu baturage b'Abanyamulenge basigaye Uvira kugira ngo bahorere bene wabo bapfiriye muri kariya karere ka Mikenke. Rero kugeza uyu munsi Minembwe biriwe neza, abaturage muri iriya mihana yose igize Minembwe biriwe neza, ni amahoro. Iriya mihana guhera za Karongi, za Bidegu, za Karingi ndetse na za Gakenke hose hiriwe ituze, nta mirwano yigeze iba muri iriya mihana yose igize iriya mihana igize Minembwe. Ari Rugezi nta mirwano yabaye uyu munsi, mbese akarere kiriwe neza, abaturage biriwe muri shughuli zabo zitandukanye zo gushaka ubuzima. Ari muco hagati naho nuko biravugwa ko hari umwanzi umwe warashwe ava hariya Mukenke yahungiye za Marunde, ariko kandi undi bavuga ngo yerekeje za Gipupu, ariko kandi twirwaneho, murabizi ko twirwaneho aherereye za Gipupu n'ucungiye bari ababembe bari abanyintu n'abafurero bari hariya muri Gipupu. Urumva ntabwo bamwemerera, bamurasa bakongera bakamugarura. Rero Gipupu iratekanye, ico hagati kiratekanye, za Mikarati, za Kamombo, za Kabara, Mutanoga ndetse na za Cakira, ndetse na za Nyamara, aho hose amadubu ahagaze neza, inka zimeze neza, hari amata, ubwatsi. Ubu ngubu umutekano umeze neza muri kariya karere. Indonda Bijombo nabo hiriwe ituze, nta mirwano yigeze iba uyu munsi, kubera ko hari ejo hari habaye imirwano muri kariya gace ka Mitamba, aho umwanzi yagerageje gutera kugira ngo rigarurire Bijombo, ariko ntibaje kumwemerera. Murabizi ko twirwanaho yari imaze iminsi muri kariya gace, yari imaze iminsi imubona ibyo ari gupanga. Umwanzi umwe yari ari ya Kirungwa, undi ari Gafinda, ariko kandi twirwanaho yamukoreye umuti iramwirukana, irongera iramukorera epfo hafi kugera Uvira. Niho twirwanaho iherereye muri kariya gace. Twirwanaho iri mu Gishembwe, ikaba nuko hariya Kobiziba niho twirwanaho iherereye, ikomeje gucunga umwanzi atazongera kugaruka azamuke, dore ko bari kuvizira ngo bongere bifatire Bijombo, dore ko Bijombo yabohojwe na twirwanaho M23. Naho abaturage b'Abafurero bari kandi bariho mwituze hariya muri Bijombo, ibihumbi n'ibihumbi by'Abafurero biri hariya muri Bijombo, kandi bakaba bameze neza, baratembera mu mihana yose uko bashaka, bagenda bashaka ituzi, bahinga, babagara ndetse banacuruza, n'abandi barema amasoko ya za Gatanga n'ahandi hatandukanye, bashakisha ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rero umuzalendo ari gushaka kugira ngo yigarurire Bijombo kugira ngo akupe inzira ihuza Indondo na Minembwe, ariko kandi ntibizabakundira. Undi agashaka kugira ngo azinjire za Ruhuha, aje gufunga inzira ija za Rurambo, ariko kandi twirwaneho ihagaze neza, baramukubise umwanzi arawumiya cyane. Rero Rurambo naho ni amahoro. Uvira kugeza ngubu hari ubwoba bwinshi, hari ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse na Angola bafite gutera Plaine Ruzizi, aho hari ingabo zatwirwa na M23 nyinshi cyane, dore ko na M23 nayo bakajije umurego, basutse ingabo nyinshi cyane, amakamyo n'amakamyo muri Plaine Ruzizi, kugira ngo ingabo zatwirwa ingabo z'abazalendo na FARDC n'iya coalition yose nibigirira nabi babinjirane muri Uvira. Iyo niyo gahunda bafite. Kisangani na Uvira bagomba kugira ute gutanga hodi, abaturage bakava muri bura bucakara bwo kwicwa buri munsi, bwo kunyagwa, kuko murabizi ko abazalendo bahora banyaga abaturage baherereye muri kara gace ka Uvira. Rero Bukavu na Goma ni amahoro, ubu ngubu umutekano ni wose. Masisi imirwano ikomeje kuba myinshi, kandi twirwanaho M23 ari nako ikomeza kwigarurira uduce twinshi twariya Masisi. Rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mutakora subscribe kuri Scott TV Show, tubasaba mugende muyikore kugira ngo muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe. Yari update y'uyu munsi, tubagezaho ko byari byiriwe. Rero mugire ijoro ryiza, na hejo tuzageza amakuru.